Ku itariki 14 Werurwe 1988 nibwo uyu musirikare w'imyitozo idasanzwe w'umurwanyi kabuhariwe yabonye izuba. Uwo nta wundi ni Ibrahim Traoré. Yavukiye mu gace ka Kera Bondokuyu mu ntara ya Mohon mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Ibrahim Traoré yize amashuri abanza aho avuka, akomereza amashuri yisumbuye i Bobo Dioulasso. Mu mwaka w'2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou aho yize geology, ubumenyi bw'amabuye y'agaciro. Aza kurangiza mu mwaka w'2009 afite amanota meza. Muri iyo kaminuza yari umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'abayisilamu ANAEB, Association Nationale d'Étudiants de Burkina, aho yamenyekanye nk'umunyamurava aharanira uburenganzira bw'abandi banyeshuri. Akirangiza kaminuza mu 2009, Ibrahim Traoré yinjiye mu ngabo za Burkina Faso, ahabwa umwitozo wihariye mu gihugu cya Maroc ku bijyanye no kurwanya indege z'intambara. Mu 2014 yazamuwe ku ipeti rya Lieutenant. Nyuma yoherezwa mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MINUSMA muri Mali, aho yagaragaje ubutwari mu guhangana n'inyeshyamba. Mu 2019 yoherejwe mu majyaruguru ya Burkina Faso ahari ikibazo cy'umutekano muke, aho yazamuwe ku ipeti rya kapiteni. Ushobora kwibaza ati ni gute uno mugabo yinjiye muri politike bikarangira abaye perezida wa Burkina Faso? Iyumvire nawe. Mu kwezi kwa Nzeri mu 2022, nyuma y'uko igisirikare cyari cyafashe ubutegetsi muri Mutarama uwo mwaka kitabashije kugarura umutekano, Ibrahim Traoré yayoboye kudeta yakuyeho Paul Henri Sandaogo Damiba ku wa 21 Ukwakira muri 2022. Yarahiriye kuba perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso, akaba ari nawe muyobozi w'ikirenga w'ingabo z'igihugu. Impamvu bamwita intwari ya Afurika. Ibrahim Traoré akunze kwitwa intwari ya Afurika kubera impamvu zitandukanye, zirimo nko kurwanya ubukoloni bushya. Yamaganye bikomeye cyane kwivanga kw'ibihugu by'iburengerazuba mu miyoborere ya Afurika, asaba ko Afurika yigenga mu byemezo byayo. Yagize uruhare mu ishingwa ry'ihuriro rya Alliance d'État du Sahel hamwe na Mali na Niger, rigamije kwigira no kwirwanaho kw'ibihugu byigenga. Gushyira imbere urubyiruko. Nk'umuyobozi ukiri muto, yagaragaje ko bishoboka ko urubyiruko rwayobora, bityo akundwa cyane n'urubyiruko rwa Afurika. Ibrahim Traoré yitandukanyije n'imiryango mpuzamahanga, yakuye igihugu cye mu muryango wa ECOWAS, avuga ko uwo muryango utita ku nyungu z'ibihugu byawo, ahubwo ugakurikira inyungu z'ibihugu by'iburengerazuba. Ibrahim Traoré ni umwe mu bayobozi ba Afurika bakiri bato bafite igitekerezo cyo kwigenga n'ubumwe bwa Afurika. Nubwo imiyoborere ye itavugwaho rumwe, cyane cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, benshi bamubonamo icyizere gishya cya Afurika yigenga, yihagije kandi yunze ubumwe. Reba ko wakanze subscribe, tuzabana mu biganiro by'ubutaha. Murakoze.